all this while kita punya podcast ni more to parents lah yang mendengar kan. Perhaps this year 2026 kita punya fokus boleh untuk supaya mereka yang di luar komuniti, maksudnya yang keluarga-keluarga lain yang anak mungkin anak tipikal ataupun anak yang macam Anik cerita tadi yang sebenarnya perlu mendapatkan assessment lah. Tak semestinya ada mempunyai diagnosis, tapi untuk mendapatkan assessment. So the awareness tu kan, supaya parents do something lah, cakna dengan perkembangan anak-anak. So perhaps kita perlu meluaskan lagi kita punya jaringan, how to say, our reach. Kita punya our reach, so that people ni. Tapi kena ada ni jugalah, I think kita perlu sediakan juga tips-tips untuk bagaimana memberitahu ahli keluarga itu bahawa saya rasa you maybe boleh bawa anak you pergi assessment, because I don't think the best way is just cakap je anak you autistic ni, tak boleh lah kan. So I think that's something that we can look for in 2026.